Welcome back to Tipra Idol Season 2 and Day 2. Pada guys yang tahu sini bersama nunggu dah lagi tak pakai bungso. Sejauh tahun bagi yang problem sini contestant oleh bagi saya sebelum cerap kali ini. And so nunggu dah lagi nunggu bersama Vishal Deeparma. Sini bersama pada Vishal Deeparma. Pada sudah dia. Terus dita bu nantam sini mutung, saya gol lagi di ini bela enjoy sih.
kaya sabi ko. Kaya ba kaya sini judges so normally tama box kasama ito. Sini salsa naik itu saya nggak cakap ini. Dari mana box baca lah. Box baca nang lain dari mana? Bila yang disebutkan kan, tak mulai audition aja nak pergi karena kalau orang sebagai qualified nih jangan pergi try vokal untuk hiding kalau itu music kalau smooth kalau masa pun ambil lima dia apa yang boleh disebutkan. Tay sini judges semua sini sana di lupa. Ela tu kata prosedur. वो sama balik ke tahap bersama balik ke tahap ini sama tomoni. Boleh bagi anda variation vibration rock. Awak texture Contestant Chonoram Ria, Chonoram Tripura, sorry, Chonoram Tripura. Tadi nunggu nama itu belum? Saya sudah tahu. Chonoram Tripura. Sejauh tapi bagi apa problem tadi? Sengkak senai tamu dek ya Allah hanya hai. Ini kurang main dah.
Mari kalangi dan terima dari sekian elem sini judges ini tadi body expert commentary. Kali anjuran sini saya untuk macam-macam ini nanti mari commentary kenapa? Ambai, काम के रिसप का ini रिसप ini जे रिसप project apa रिसप ini अब अच्छा कहम है ना हम लोग तो तब उनके बाद अब तो बीमों में सब ले practical base अब जे जगह वो नुकसान ना asaga map na select lai sagabe je jawa khaina na ar me khaje gan thangu tal no khipra je thangu ab haita ab kisa defect ko no khana di je काम के khana di शुरू ni o kan kintu emnete khana ne ke সহজ obono resap na ni খুব কঠিন sta chini silpini bisingo classical base resap na ke bimo Dimonikan atau समस्या तब वो साउस लगे वो गानर सिलेक्शन करे फैमिली बागे हम्बाय काम के नन सब था तो तेक्सा काम के लगे सब sini servicena sudah nono pila sanai resapung nang serendam jake ini resap tadi ang je mukono ni je saya lang notice ka talo nang problem to gabang problem ni talo nang talo to mong nang jaki siso dia ngake resabai nang resabai man galak ang saumo nini korang to kerak tai to brawo dia samu khemani ro apa buktiu ke khanya nang khanya nayo but so juga ro mo abono jai khai rectification ke na din man kan ke jekter no bai nang talang jadi osong sawonan ani tal belai do hamai tai sini judges no bisimo tai ke misani once we talk kan Seorang, ini tuh orang berada di tengah ini, kayak itu singkong nih hanya, di sini nih vibrate, bukan vibrate, jeta harus itu mana yang tidak pun mungkin itu makanya, tapi tal bisa problem lu kalau itu kan, kalau tal lo pun teksa, sermin tadi, kalau tal satu rasa mungkin ini, boleh bagi tal bisa problem tahun ini, tak apa nasi. Mereka hambai, hari ini asalnya sih mereka hambai serong serong betul, tidak kalau kalau kita hari ini tahu next conversation itu kalau kita ini bok gay dom kesan cuma, hari ini mana hari ini